I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo nastaviti naš sistem dinamičnih vozila, odnosno danas ćemo u sistem dodati i labele na vozilo na kojima treba da budu labeli. Sad, to neće podrazumijevati vozilo za posao, jer kad budemo radili vozilo za posao, tada ćemo ovaj sistem malo da unapredimo, ali do tada, dakle, stavljat ćemo na vozila koje mogu da se kupe, na rent, admin, VP, promotor vozila, tekstove. Poslije ćemo dodati na organizacije kada jednom budemo imali ceo taj sistem organizacija i nakon toga ćemo također da napravimo da vozila mogu da se kupe, napravit ćemo za posao da piše tipa bus vozač ako je pitanju autobus za taj posao i tako dalje. Tako da, hajde da krenemo. Uglavnom prvo ćemo ući na naš server. Idemo u Game Mods i sad ćemo ući u naš skript. Tako da kada smo ušli u našu skriptu, sada ćemo se spustiti malo dole tu gdje smo pravili juče ove nove stvari za naš sistem i tu ćemo dodati new text 3D kako bi definisali promenjivu za te labele koje ćemo koristiti i nazvat ćemo text vozila. Stavit ćemo max vozila. Nam treba max vozila i tačka zapeta, da zatvorimo i to je to. Tako da svako sada vozilo koje napravimo će imati svoj neki label, tako da to je bitno. Ok, sada treba da napravimo novi stok koji će da dodeljuje label svakom vozilu. Dakle, bitno je da imamo stok za to zato što i kada napravimo vozilo također želimo da dobijemo label. Tako da, zato ćemo praviti funkciju koju ćemo moći da upotrebljavamo na više mjesta. Tako da, neka se ta funkcija zove, na primjer, stavi label. Šta nam je bitno da imamo u toj funkciji? Bitno nam je da imamo ID našeg vozila na koje želimo da stavimo taj label, tako da to će biti i na primjer vozilo kao fizičko vozilo u igrici koje se nalazi, to ćemo nazvati isto vozilo i to je to. Sada, ova funkcija za početak imamo prvo da li vozilo može da se kupi, znači ako vozilo može da se kupi, if ne veh nego vozilo info i v ownable jednako 1. Sada šta nam još treba ovdje? Treba nam da vidimo da li je vozilo kupljeno, jer ako vozilo može da se kupi, a kupljeno je, nama taj tekst ne treba, ali ako vozilo može da se kupi, a nije kupljeno, mi želimo piše tekst i da piše cena. Tako da, sada ćemo ovdje napisati new str od 256, ne, u stvari 128 nam treba, jer smo tako definisali, kada smo radili ovaj sistem, stavili smo da owner bude na 128 karaktera. Onda ćemo da formatiramo ovaj string da bude prazan, pošto, kao što ste mogli da primetite u script filesu, kada nemamo nikoga kao vlasnika vozila, onda nam stoji da je prazno. Tako da stavit ćemo da naš string bude prazan i onda ćemo stavimo i strcmp da uporedimo dva stringa. Ovo je ako se stringovi poklapaju, onda ide uzvičnik strcmp i tu ćemo stavimo vehinfo, to je ovo vozilo info i ovdje ćemo stavimo owner i stavit ćemo str. I to je to. Ok, sada kada smo dodali ovaj ovdje if, možemo da počnemo da stavljamo stavke u to šta ako, dakle, vozilo može da se kupi. Mi kada vozilo može da se kupi i kada nije kupljeno, želimo da stavimo jedan tekst koji će biti tipa vozilo na prodaju i ispod će piše cena. Tako da, sada ćemo da ukucamo, na primjer, new txt neka bude taj tekst, on neka bude 128, mislim da će biti ok.
onda treba da formatiramo taj tekst kako želimo da izgleda. TXT 128. Ja na primjer želim da piše ovako ovim zagradama vozilo na prodaju i da u novom redu piše cena $, i da tu stoji vozilo info i v cena. I to je to. Sada, naravno ovo će sve da bude neke sumnjive boje, tako mi ćemo da stavimo naše neke boje. Ja na primjer ovu naranđastu volim da stavljam tako tu, ovdje ću stavim belu. Tako. I ovdje isto cena piše belom bojom i to je to. I sada kad smo formatirali ovaj string, možemo da definišemo naš tekst za vozilo, odnosno napravimo taj 3D label, tako da idemo tekst vozila za ovo naše vozilo i jednako je create 3D text label. Ovdje ćemo da stavimo txt, stavit ćemo bilo koja boja, na primjer color black. Onda treba da stavimo na kojim ćemo koordinatama, to ćemo sve da stavimo na 0, pošto će on svakako da bude atachovan, tako da ovo ćemo staviti 15 za range 0 i 1. Kao i do sada kad smo pravili one pick-upe, dakle ovdje su nam koordinate, one su nebitne pošto će ovo svako bude zalepljeno za vozilo, tako da odmah će otići na koordinate vozila. I ovo 15 nam je distanca s kojoj ćemo moći da vidimo ovaj label i to je to. I sada kada smo napravili ovaj label, idemo attach 3D text label to vehicle. Ovdje ćemo stavimo taj 3D label kako se zove. Onda ćemo stavimo kako se zove naše vozilo, u ovom slučaju to je ovo vozilo. I stavit ćemo isto da offset bude na 0, odnosno da bude u centru vozila, tako da to je to. Tako da sada smo napravili da ako vozilo nije kupljeno i može da se kupi, da se prikaže ovo vozilo na prodaju, cijena i to je to. Sada mi ćemo ovo da uradimo i za, na primjer, ako je vozilo rent, tako da ovo ćemo sada kopiramo ovako. Iako je rent jednako 1, isto sve ovo, s tim da nam ne treba format, niti nam treba tekst, nam samo treba tekst vozilo jednako. Ovdje ćemo stavimo rent. Zašto ne stavljamo tekst i format? Pa zato što ovdje generalno nema nikakve promenjive, ovdje imamo promenjivu za cijenu, zato moramo da koristimo format. Ovdje nam format generalno ne treba zato što nema nikakvu promenjivu koju moramo da prikazujemo tu, tako da to je to, tako da ovo će biti za rent. I sad ovo kopiramo još koliko nam puta treba nam za admin, za VIP i za promoter i to je to. Ovdje ćemo stavimo admin. Ovdje ćemo stavimo VIP. Ovdje ćemo stavimo VIP. I ovdje ćemo stavimo promoter i ovdje isto promoter velikim slovima i to je to. I evo ga, i sada smo napravili ovu našu funkciju koja će da stavlja na vozilo sve ove tekstove. Ok, sada kada kompilujemo ovo ne bi trebalo da bude errora, jel tako? Super, tako je. Tako da to je to. Sad idemo ostavi label da stavimo u on game mode init. Ovdje gdje se učitavaju naša vozila stavit ćemo stavi label za i ovdje ćemo da definišemo vozilo ovdje kao new vozilo jednako unstatic vehicle i onda ovdje samo dodamo vozilo i to je to. Onda ćemo ovdje kopiramo i idemo u komandu napravi vozilo i ovdje ćemo u komandu sačuvaj vozilo isto da stavimo ovo na kraj, tako da stavi label za IDE i ovo vozilo i vozilo ćemo da definišemo kao new
vozilo jednako add static vehicle i tako dalje. I sada kada ovo kompilujemo, a ne bi trebalo da bude error, jel tako? Tako je, super. Tako da ovaj kod možemo da spustimo i sada možemo da pokrenemo naš server i da vidimo da li i kako ovo radi. I evo nas u sampu, tako da sada ćemo da testiramo ovo. Ovdje ćemo napraviti neko vozilo, to ćemo da zanemarimo, to je malo pre od testiranja, tako da idemo sada napravi vozilo. Sad za početak ćemo napraviti vozilo koje može da se kupi, tako stavit ćemo, ne znam koji je ID, na primjer 465, ne znam koje je to vozilo, stavit ćemo bilo šta. Da li može da se kupi? Da. Koja je cena? Ne znam, 300.000. Posao nije vezan za posao, niti za organizaciju, niti rent, niti admin, niti VIP, niti promoter. Boje neka budu 8, 9 i dozvola neka bude za Collide, na primjer. I vrate, od svega ja napravim ovo. Ok, nisam očekivao da mogu napravim ovo vozilo, ali ok, kao što vidite piše vozilo na prodaju 300.000, ajde napravim neko drugo vozilo, šta se znači strašno, ajde ovo. A dobro, bar je nešto što može da se vozi normalno, a ne ovo, tako da ajde da ga dotramo ovdje na put. Evo ovih rentovi, ovi to ćemo da brišemo u nekom narednih videa. I sad na primjer želim ovdje ga stavim, idemo sačuvaj vozilo i evo ga, opa, malo se zbagalo, ali evo ga, vozilo na prodaju 300.000 i to je to. Sad mi naravno kad uđemo u njega, generalno ne možemo kupiti vozilo pošto još nismo dodali u sistem, ali polako vremenom ćemo i to dodati i to ćemo moći i onda će sve biti super, tako da to je to. Tako da ljudi, ja mislim da to za ovaj video, a i generalno testiramo još za admina ili tako nešto čisto da vidimo da će to da radi, tako da imamo napravi vozilo 411, ne želimo da ima cijenu niti je može da se kupi, nije posao, nije org, nije rent, jeste admin, nije VIP, nije promoter, boje neka budu 3.3 i dozvola 1 i evo ga, i sad smo napravili admin vozilo, sad ako ga sačuvamo ovdje. Evo ga, i na vozilu piše admin. Tako da, to je to. Tako da ljudi, kao što vidite, ovaj sistem uspešno radi i to bi bilo to za ovaj video. Ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, bacite like, ostavite subscribe i podelite ovaj video sa prijateljima. Mi se čujemo i vidimo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!